Frank bino omugambirizi wa polisi y'ebihome niwe yaba ari umugenyi mukuru aha mukoro gwo kutongoza enju ya Bikira Maria eyayombekere n'abeeka y'aha kereziya ya Rukuuba omugomborera ya Masha omu district y'Isingiro. Konka ko yatunga amakuru go kufa kwa Jacob Oulanyah birari speaker w'ishengero ticyamutwarira kire kumanyisa abantu bahacyara hari kuzarwa amakuru mabagi yatunga. So, mugira shara and after I was in some message in the meeting share decision. So mzabuche that things are money in father things are going to be exception. Okurugera har Frank Bayine Uganda yaferwa umuntu muhango kandi u government ebirene mu bwesije bwinji. Of course ni kina chango mu government akuba no muntu atwiriye abira deputy speaker kandi abira experience yamani sungenu ntuza kumisinga munonga akuba ni byingi ibyabire nakora ne bills nyinge ziyabira arabizeho kandi nabwo tubitwinimo amasiko menji na munonga transforminga parliament yitu ya Uganda. Nk'omuntu okozira mu government kumara obwire buringwa nagira ngo ebintu bimwe habya abantu bashemerire kugumana bijuka ahari speaker Jacob Oulanyah n'omuntu abira smart cya kabiri niwo muntu ya buririgiri ya movement mu northern Uganda andi cyakashatu akijura umbigere byuko muhezi wa Kadaga imyaka yona nibakozere hamwe. Oulanyah yagwa mu ihanga rya USA habire natungira obujanjabi kandi amakuru go kufa kwe garangirwa President Yoweri Museveni.